bukuchula si game marari neritsura ro wina on 945 kasi ine izura yo wina bowling Rava Roger Shayandima FM podcast your trauma Rihane pa Shayandima zone 9 rekodiwa mura kuri hosta apa petu ne rava hone viewers ndisa tu hangwa apa fetu viewers da urine ndi dovani ko to re supportiwa man re supportiwa na channel ya urine apa la ka YouTube ine ya urine do ar ko share episode ya urine zwinga takadza nga manda if khari bathu ba yani ba subscribe ba share ba comment cause but comment is not ko to nga manda cause udo na mlilo hapa Shayandima FM podcast viewers za urine pe humwe petu ne bangaya bari bona hone ndika Shayandima FM ka Facebook bangaya bari research ningi amba na rine ba commenta ba share the opinions zabo ka the topics zira do kuzidisa hapa noni Shayandima FM namusiri na mnyeni wa urine hapa Shayandima FM mini wa urine wadudibadza na madzina avo naone babva hone mini wa urine abambe na rili inda Shayandima FM ndi Mulivhuweni Mathabi ndidzula Shayandima zone 6 ndi mu chairperson wa Shayandima Kasilanga community defenders ndi nene vane vasikotopfi va Shayandima Kasilanga ndi nene namusindo dza pano Shayandima FM watakadza fithu ando takanizwa nga ndira ya vhudi ndada kuli wese rika diva kale lufungo la Shayandima Kasilanga ndofa kwambo ba mu chairperson vachinga torubudza monga Shayandima Kasilanga ndi mini vathu vangava kutodiva nga Shayandima Kasilanga Shayandima Kasilanga ndi group ndi organization ndi zvimwe zvine zvavasikuita pano Shayandima ngori dzina kasi ngamanda liliva likombesa lokishi dzina lori kasi lipfaresa ngamandani kadzi lokishi kulwane dzidzi dzakale pano South Africa naningi Soweto musi muthu achikoyevo Soweto Orlando petu pambana nawo ningivo Soweto vatubva cheni kwa kasi namusa kubva ningivo Joburg zvino Shayandima Kasilanga yotomanga ka Facebook na zvino ndiyanguri bonola munhu na utomo Facebook Zuckerberg onola wandi America retoma ningi ka Facebook reason yori tome Shayandima Kasilanga tuamba ngo Shayandima obosina group ine yabonori ina impact ina mutsindo aisikoto bana imwe group imwe namusinda saimba ngadzina la zvidini group ndishikwana ive na watu wa something 450 nendi chikutoma group ye Shayandima Kasilanga musi ndichikuitoma last year ninge ngabunga bo February bo machani ye inga 2021 yanga yakonopusha ngandira yenga within 2 weeks yono mana watu 1000 awupusha mwamanda ka group ya Shayandima Kasilanga udivana watu vane social media vadiyamba vonga imwendira mara social media yashuma ngamanda rikunotipa zvitunga chipinga ngotavanya so richikuya avadhurumbudza golu yavo nga Shayandima Kasilanga pakudiwani yachiva mini zvino vamatori taruchedza radiva mo golu kulwane mulorumulwane ka Shayandima Kasilanga ndingengori Shayandima as a community upapano Shayandima ukono vana mvera phanda vathu vakonodiva makungu anaekwete yapano Shayandima nga chipinga rikono dova rikonolwisa zvinobvawo ngakha eneyo Facebook group kana group eneyo ya Shayandima Kasilanga navo ramabhindu vakona udi advertiser ka Shayandima Kasilanga na vathu vane vantu vadzikereke vakona udi advertiser namutsikano ngengo vana dzifunction dzemangwari vakona udi bveredza nepala ritanganidza muthu mwana mo ka Shayandima Kasilanga even abumaine arari vakunyengori vadiveye zori vone vakurwa thangu ka side ifiyo ngandirade vadida vatiposa nepala vadodi n'wana post yavo mbori vone vawana gai ende zvisothe ndi mahara ari bhaterisi muthu Shayandima Kasilanga inothusa ngamanda vathu ikuthusa ngamanda ende Shayandima Kasilanga Facebook group aichatove yothe ina murathu ane murathu unopfi Shayandima Kasilanga WhatsApp group umuratu
obegwa nga January this year nga 2022 na zwino hoyo murathu ko shuma nga manda mafhungo manje Shayandima akupfana nepa nane chimwe chipinga ndakapedza vo tiri kutsika kana even duva lithinsa jini ka Shayandima ka silanga WhatsApp group ubona vona mafhungo manje uvokombo zvofambana nawo zvigevenga zvikukona ubvisirwa kagara zvigevenga vathu vakona uzvilangana nepana zvakona ufariwa namusi husina service delivery vathu vakona uamba uri nende zone 1 nende zone 10 auna service delivery auna mati rakona uzvidiva nepo rakona utakuwa rikubva nepo rairatusa okay vakadeva vokabongola service delivery una mapungu una dzi operation dzinoenda sekubona uri vatanga vakudzita so vachingatombudza ngedzi operation vomubvarira dzone even though if kare vachingatodzibara dzote mara khavaribudze nga operation dzinenge kudzita saShayandima kasilanga operation ndingatori dziyasvikisa 3 yotoma ipfi operation keep Shayandima clean yavuviri ipfi operation where is service delivery yavuraru ive kurwisa crime ipfi operation niyapenga mbavha hasvinosisa nyana mara sisi ngori shango lashu likotomochinyara ende sichango na Shayandima bedzi na dzimwe community dzikudishinyara ngazvina nazvila ndavaita vachisura nyana handozvorikurutsanaidzo zvavudi chino nazvisizvaona so richikadhiva kalivhungo lasho la Shayandima operation uri Shayandima keep Shayandima clean avari budze nga operation Shayandima keep clean uri vava kuruzvibvana uri Shayandima ive clean operation keep Shayandima clean yotakuwa nga dzi 10 dza January Shayandima zone 8 kakhona unemwe creation pala khandila yoliva full gospel kakereke full gospel ndi musi lelo duva nga dzi 10 dza January nga machironi ndina mumwe munna nepala ndava ndichikubona dhaka ngori vadozviumbura zori January ndi chipinga cha chilimo une mvura ive dhipa manda zvino ndichikubona ile dhaka lova li problem lova li taidzo lwa chipinga chilapfu ngori muthu weva ane avona uri ndi muthu ane urera guruwi vathu vane vadzikurera achikubva side dza mupfani achikudza ngeno achinga kunyengoyera kana full gospel kana achinyengotsanga chikondi ovasakona kuona guruwi ine kubva side dza full gospel engeni nane kubva side ya full gospel ovasakona kuona uri ngangei wani ngangei zvino ndinobonesa bunja dzigori dzichikudhana nepala ngamato anga atikomba zvenda topfa and nane vatukana nevofara dzichanisa neva vazvigevenga vamwe vachikona kutorayira vatwa nepala uri vakona vagripa nepala zvino ndavona uri samusivo ndi muthu samusi ndichidhibudza uri nende murangapanda ngavuvonale ndizvi ndichividzamo munna ane havana bushkata ramudhitoma nazvezvo uhwiva ile yadhaka ralihwiva ile yadhaka nendakona ubhadhera hula muthu wa bushkata nga tshelede yanga ndizvo zvoiteya so vachikuzviita ngoralo ndiane pala pedzi yevaya vakatawo nezone 80 kana una umwe vaya vakatawo futi petu hendakata hovala mwana mukala hovala petu ndakata mudhaka ndodhikata nane pala pachisini ya vukati ya school of tomorrow na vukati ya dhamba rwashe naone hana limwe dhaka lonopisa pala petu kulakudhira kwachikupisa nga manda ende ngo ndasakunopfesa zori ava vathu vazvikoro zviviri elo dhaka vathu vasalivonina ngori apena vana vachikoro vapira nepala mara angasikublame vachikoro pedzi ratitovavo kamuzira dhivutsavo vadzirapo vaShayandima uri elo dhaka vasalivonina ndolijenelela dhaka ndaligwiva ndina vamwe vathu vendava navo ndodhiwana na muthu wa bushkata anene ndotitomupa zvitukutuku ndavudhimubhadhera mara nao ndotomubhadhera ngori wadhiva na vathu vane chimwe chipinga vadhimupfodera vari Mathabi mushumo une vakuita ndimungwane ndikombelavo account number yavo ndikombelavo arari vachinganipa
dzi details dzavo dza banga uri ndi ḓivha defender avo siko vazama avo nyana nga mutshelede nyana ri tshi khou fhirela kha idzi dziṅwe operation dze vha dzi amba sa iyi ya operation ye vha yamba ya service delivery ya huna operation what is service delivery operation service delivery nayo inondishuma ayinoshuma pano Shayandima inoshuma Shayandima na usikuto Shayandima pezi chumela ikuda vathuni chumela ikuda vathuni and asimapungori aona dzi resources asimapungori aona zwithu zwi nga shumisiwa uri ri kono wana service delivery de pano Shayandima nṋe ndo no zwi prove zwithu ndi fhethu ho vhalaho he pipe dza maḓi dzedzi dzi pipe khulwane dzine dza vha dzo phamuwa kana nepa miḓini dzi main pipe dzedzi dzo phamuwaho ndo no to zwi ita nṋe nda ya fhethu ne pipe i khou tevhula maḓi every day ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe i khou tevhula maḓi vhathu vho mpfonela vhaṅwe vho zwi amba groupuni ya WhatsApp group ya Shayandima kasi langa WhatsApp group nda ḓi ya ku fhethu nda swika nda foda zwinepe nda kona u founela vhathu vhaningei vhembe water fese vatakuwa vha ḓa vha lugise dzo pipe and vhunzhi ha tshifhinga musi ni tshi founela haningei head office ya hone vha mbudza zwori ndi zwone pipe hu khou pfhi yo reportiwa mara yo reportiwa fhethu si hone tshiṅwe tshifhinga na neo vhathu vhane vha vha kha ward council ine ya fhano Shayandima vha vhoya hafhaḽa fhethu hune havha na tshiwo tsha pipe yo phamuwaho mara vha sa reporte zwithu nga nḓila yone vha sa reporte zwithu nga tshifhinga zwine zwa sia zwi khou itisa uri havhaḽa vhathu vha ngei vhembe vha sa kone u ḓa vha shuma ndi hunzhi hune ro ḓi ya ra lugisa ra ita uri pipe dzi lugisiwe hatakuwa nane vhathu vha head office haningei vhembe vha ḓa vha kona u shuma dzi pipe dzo ralo and dzo shumiwa so kha eḽi fhungo vha kha ḓivha kha eḽi fhungo ḽine vha khou amba nga service delivery ndi ndo pfha tshipfi SABC yo vha i ri kanda zwa maramani vha tshi nga ndo ri vhudza mona ngazwo uri kha sia ḽinoni ḽa service delivery uri vha masipala zwa zwithu vha tshi tou uri vhone vhane a vha khou zwi tshekesa lune vha nga ḓa vha zwi ita lune vhathu vha tou takuwa vhone vha ye vha tou vhidza na SABC kha zwa maramani channel ya SABC 2 zwa maramani yo kona u ndalela vho tou mpfonela vhaḽa vhanna vho tou mpfonela vha amba uri Mathabi ri khou vhona zwithu zwine vhone vha khou ita kha community ya Shayandima ndi tshi khou dovha nda amba na mafhungo uri social media ya thusa ngori arali social media vha si ḓo mbona vha zwo maramani vha mpfonela havhaḽa vhanna ndi tshifhinga tsha ndi March ndi ngavho March nga ningei last year 2021 vha mpfonela havhaḽa vhanna vha amba uri ndi ngori ri vhe na interview na vhone ngori tshilo tshavho ri khou tshi vhona vhone vha khou dzula vha khou gungula ri ngo ḓivha zwori why vhone vha tshi khou dzula vha khou gungula kha Facebook risini ndi ifhio uri vhone vha khou dzula vha khou gungula ngo vha na vhathu vha ḓa mara vhathu vha tshi ḓa vha songo ḓa nga operation ya service delivery vha vho ḓa nga operation ya vhugevhenga vhugevhenga vhune ya khou itea kha tshiṱiriki tsha vhembe mara zwezwo zwa kona u thusa uri na ine operation ya service delivery kono vhonala i kono shumiwa ngori musi yo no fhirelani interview ine ya zwa maramani ngo itea zwiṅwe zwine ngona nṋe muṋe nda to feya ho kona uri phakani ya Shayandima phalani phaka ye ya vhona uri yo fhaṱiwa nga ubva 2010 phaka ine service a huna ahone tshine tshi khou itiwa ho kona u takuwa maṱereṱere a thulamela maṱereṱere ane vhunzhi ha vhathu vha vhudza upfhi o tshinyala nahone maṅwe one upfhi kana upfhi no vhona ya tsheo o kona u takuwa a ḓa fhano Shayandima a kona u hwivha phaka ya Shayandima zwe ra kona u tou zwi foda ra zwi ita na kha social media uri kevhaḽa vha khou shuma vha khou hwivha nga mulandu wa uri Shayandima ro vha ro daleliwa nga zwa maramani ngori zwa maramani i kha SABC 2 SABC 2 ndi national channel ndi SABC ndi ya muvhuso zwine zwi khou amba zwori na ndi vhona vhane vha nṱha ngei na mupresident zwi a itea vha vho zwi vhona vha mangoro
Isinongwa usashumiwe ngori resources zione rikoni papa masipala nobone ba ka budget ba kona chelete ndizo ezwe ndaita zone mwana mukala ushumiwa ngamando ndichigare vanyana una chislogin chinera chivona fear for God those mbusi mbuso okay fear for God ndi slogan cha Shayandima kasilanga community defenders muziri kuri fear for God rivasiko semana fokolo zikombori auna chitu fear ndi nyoko zvinozikombozori ari shabi chitu ari opi muntu muziri kamishumo yacho yeneyo usagevenga operation ni yapenga mbava muziri kamishumo yacho operation what service delivery muziri kamishumo yacho operation keep Shayandima clean it's operation tharu zote rivasiko pa muntu rivasiko ruveredza muntu and rivaro dimisela no holder accountable masipala urala uwathulamela na vembe uri vari disele ichumelo ngori neri kono zvibona zori chumelo yekono zvekona dzeuri konoda ngori pano Shayandima huna imwe pipe yewe kono pamuwa ubva 2016 rozvikona nena vamwe uri pipe ikono ubisi unga vege ntii ubva 2016 uchikoskof pipe umwe yobva pasi yaguva lavathu pipe yenoni huna hezvi na hezvi mara raonona zvizvone rokongongera kunotofonera head office ane vana vavembe yekonoshimuyo pipe ndiko nekuri fear for God ndiriba weyo kunombona ndowambara chikipa changa chichena cha organization ya Shayandima kasilanga community defenders nene cap nei ya imwe diamboro kane vavane batreda chango ene vakunotreda chango ane vamasole neva SNDF South Africa National Defence Force marino ni ando tifuyrenga ningi botambo mi makete asiya masole neritonipa masole ari kwambara uniform zitotea mara iku disumbi disuri uri ndero kwa panda ndizo Mathabi unapungula CPF man pungula CPF vachingadombudza nga izwa community media community policy program vachingadombudza nga hayo CPF kuzorori kwamba vadintaruchedza nga CPF so ndafisa zori hai vadontaruchedza mo afononi CPF cho discover vochimiswa CPF dzione kama shango manje nga mwa 2021 nga bo November ngacho chipinga Shayandima bokuthiwa penga bugebenga one ukhombo ngamanda akutshiwa akuitwa zvimwe zvimwe uchikochipiwa vasidzana uchikorepiwa ukutshiwa uchikogwaziwa vatu ngadzipanga nokutuna mapunga gangsterism unadzi gange minimina zote ngachichipinga community yeyo kwata community ya Shayandima yeyo kwata nendo randa ndo ndemona list ya vatu vane vavona uri vakuita zvopao and community yeyo no kwata ngandira rune vamwe vone vachivamba zori ava vatu vakonya kutori vatova huvadza ngori ndoziva zori una mapungo anu une vatu vajiyamira muravi vavya zvandani mob justice iko exist iko iteya and mob justice ni mulandu muntu achimulandu ovya zvandani ndiye zvinne ndichiva na mumbulo uri hai mapungo marone asoburaya vatu mapungo marone asofitsa vatu mapungo marone ndi utsireredza community richikutsireredza dzindakadza dza vatu radova ratsireredza nono muthu ane kuita zvivi zvobvawo ngori vamwe vone vakuzvita vaanda dzi-influence vakujina sa zvidzidzivadzi mara voraro vachidiva varatu vasho vachidiva dzikharadzi dzacho ndi vatu vane vari kuchita navo anepa nendadana mumbulo mwana mukala uri hai tisingotouraya vatu atotoma chimiswa chine chapi CPF CPF idove kutsireredza community yacho ngori ridori kuisa kugevenga ndenda konotori mini ikonotumiwa CPF ndava muchairperson wa CPF ya Shayandima ngadzi 24-25 under my orders ndokunoita operation ane pala Shayandima achani big 6
tongari ndi zone 5 pala kuti sina mavitani pala rikuno fara vamwe vatukana vatukana vachikuita kugevengana pane vakutsva dzikebulu vakutsva zvimwe zvitu ngori ngavege pero yone apala chana yacho kutobva notopisiwa apalani ne ndokonova murangapanda wa CPF mara zvesisa mwana mukara ndikumakana ndichisveya chivenda chiri mukapi wa chisima asi munyu wacho nakare Shayandima FM mwedzi yakuuya mwana vapeshakuri una vatali ndikazona bhibhiri ichita zviyamba zvavudi ichiri matsiru ndi zviluwa zvavatali ndandokonosvinyiwa kha zvithu zvendera zvozvitoma vathu vasikutori ari mubvise una zvila na zvila and imwe ya reason yori vathu vakondwisa ndi mapunga service delivery why Mathabi chikono huiva madhaka unori inwini nowa CPF nemara ndichisedza uyu huiva dhaka na zvone zvikuda kha crime prevention utivera kugevenga ngori ile dhaka aranda lilicha chigevenga chakono dzuma muntu pala chadzuma mane pala chakono gripa muntu chakono buraya muntu chakono ndazvino zvitu mara dhaka lobvisiwa ugevenga vungasiveone mara nendo rari netiviriro chipinga chirapfu mwana womukara samusi ne ndi murangapanda ndi is a born gifted ndotobebero va murangapanda nawo ndo raro ndodibvisiwa khakuimo imonga uri netumwe zvijiesesa ngamanda ndobvura abajiyo buimo raro ndezvine ndichikona kufoma organization ine yapfisha ndi makasi langa community defenders nditoma na zvino ikochira yonoshuma ngamanda pono Shayandima ngaruambo rwechitaratani utopfi ina thuba ndenya ende ko ina thuba ikuita zviyavula Mathabi resa ro pesa chipinga Mathabi ringava riko dodiva vathu va kudodiva uri Mathabi kare riko vatoda thuso yavo ringava wana gayi Mathabi uri vari thuse na rine rikono ubveledzisa izvi zvimwe zva zvithu zvine rakotoda uri zvistopiwe na mina huna vamwe vathu vane vabhalelwa vaima savone vari fear for God vangadisani khavone vawawana vakono vapa dzimwe dza information dzine dza vori dzitopesera dzikuita uri na Shayandima kasi langa ligenerate zwithu zvive khwine ndido zviamba nga ndira ya simple bad uri vathu vangangwanisa hani mara kha vari thumeni taise kungo la uri rikuthusa ngamanda pa Shayandima last month nga September vamwe vashumi valingwe vengele vokono nkwama kha inbox vachikombori khaelo vengele ngori ndi vengele lirone ngamanda vachikombori vakutangana harassment exploitment vakutambudziwa vakoshengedziwa avakufarwa zvavudi khaelo vengele ndi vengele lapono Shayandima vari kuMathabi samusi vone votikona ulwisa nyimele ya kliniki ya Shayandima kliniki ya Shayandima zvazvino rikobona hono vakhwine nga nthani yavone voMathabi zvino rikombelo rina khaini livengele nesamudze neri kutambudziwa samusi risi dzimembara dza union ngede rikombelo voMathabi vade varirwele vade vambe na management wa vengele uri zwithu zwiḓivha khwinevo nne thungo vhuya nda tanda ndi tshi fhedza tshifhinga ngori a vhathu vho ḓinkwama late nyana nda zwo ḓa nga tsha matshelo ndi hanefhaḽa nda mbo ḓi tou bvisa ine khephe yanga waiḓroponi nda i ambara nda ambara na tshikipa tshanga tshitshena tshine tshavha tsha Shayandima kasi langa community defenders nda ya ngei kha ḽia vhengele nda swika nda dzula fhasi na management nda ri ndo ḓa fhanoni sa murangaphanḓa wa Shayandima kasi langa community defenders huna 1 2 3 huna mafhungo ane a kutshimbila zwavhuḓi kha ḽi vhengele and atinga ambi zwa uri ndi nnyi ombudzaho zwiva zwa tshidzumbe ra dzula fhasi avhala vhathu vho nṱanganedza nga nḓila ya vhuḓi badi vha ḓumbela na dzipfarelo kha zwithu zwa tshi khou itea vha kona u mbudza zwa uri vha ḓo nthumela na miledza na zwiṅwe zwa zwithu musi vho no dzula fhasi vari vha ḓo dzula nga tshavho sa management wa ineyo shopo uri vha dzudzanye afho hune vha khou ṱudza hone ende ngoho zwo to ralo vha kona u zwi lugisa vha kona u zwi dzudzanye hezwi zwithu zwino nṋe u ngwana zwo leluwa nga maanḓa vha ḓi tou ḓa kha Facebook yanga
ya Mulivhuweni Mathabi vambana neka inbox arali vha sina Facebook phone number dzanga dzi leluwa nga maanḓa 076 788 6555 ndi ḓo dovholola 076 788 6555 na dze mthene dzione 083 822 8978 vhathu vha tea uri vha dzi wane uri vha kone u thusalea nga u ṱavhanya nane ndo dzula kuloni sa Shayandima FM ndo zwi vhona zwo ra u swikelela vhoni and tshiṅwe tshithu yo rali Shayandima ka Slang Community Defenders ri non profitable organization kana NGO non governable organization non government organization ari badelisa muthu tshithu ari badelisa muthu tshithu ngori ari right zwo badelisa vhathu vha nga thusalei and rine rona ndi tshikori ari badelisi vhathu ati kori arala muthu ari Vho Mathabi kha vha fara pononi ndi nga hana muthu ari aba fara so much ndi ḓo ḓiri ndo livhuwa sa musi zwithu zwine nda ndi khou shumisa u thusa vhathu zwi tshi ṱoḓa tshelede transport i vha i tshi ḓivha tshelede airtime ndi tshelede so ri tshi khou repa papa Vho Mathabi mafhungo o fhedzisela ane vha nga amba kha Shayandima FM podcast ndi mafhio vha tshi khou ri bye bye kha dzi viewers dza vhorine Shayandima FM nṋe ndi khou nyaga u amba zwa uri u vha hone fhano ṋamusi ndi zwa ndeme nga maanḓa ndi khou zwi livhuwa ndi khou vhona no ita zwiṅwe zwavhuḓi badi fhano Shayandima ngori Shayandima ra si na radio yashu u vha hone fhano ndo takala nga maanḓa ndo takalesa nga maanḓa no kona u ntswelela fhano na nṋe ndo vhona zwa ndeme uri ndi swike a si tori nṋe ndi vha ndi free a si uri u vha sina zwine nda ndi khou ita ndo tou vhona uri ndi kale ro amba uri ndi ḓo ḓa ra ḓi amba and ra ro tea u vha na ine interview last ho ḓi tou vha vhona zwiḽa na zwiḽa zwo ita uri songo vha nayo musi vhaṅwe vho tswa khebulo mara zwino ndi khou livhuwa musi ndo kona u ḓa fhano kha Shayandima FM na hanefha zone 9 he ra kona u swieleliwa ra kona u accommodatiwa uri ri kone u ḓa fhano kone u dzula fhano zwo vha zwa ndeme zwino nṋe ndi khou ri Shayandima FM kha ye phanḓa na vhaṅwe vhathu musi vha tshi nyago vha na ine podcast kha vha fariwe zwavhuḓi hu songo tou fariwa zwavhuḓi Vho Mathabi ngori Mathabi ndi wa Shayandima ka Slang afia fokolo muṅwe na muṅwe kha fariwa zwavhuḓi muṅwe na muṅwe kha ṱanganidziwe ndi zwone riṋe ri tshi khou repa vha viewers dza vhorine ndi zwavhuḓi nga maanḓa nthu ya vhorine interview ya vhorine yo guma hanefho vha dzi viewers dza vhorine vha songo tou mangala ndi khou sokou uri vhathetshelisi thi zwino ndi aita ndi tshi hasha ngei kha Shayandima FM zwino ndi aita ndi tshi hanga uri hafho noni ndo dzula zwino ndi tou vha na dzi viewers dzine dza vha uri dzo ri ṱalela nṋe ndi muṱangano wavho buba washu tshila mulele hu sina na zwiṅwe na nṋe ndi ḓo thoma u rwa fear for call na nṋe vha ḓo ngwana ndo ambara fear for call hu sina na hobo vhutshilo si game mara rine ri dzula ro wina on 945 kasi ine i dzula yo wina bowling